Tariki 11 mweri wa itandatu mwaka muhituku niguo ministry ya ugima wa mwiri yaruguririe mubango wa arwaru wa COVID-19 aria matari na ndariri o ciothe gukorwo makirigitira miciini ita njira ya kunyihanyihia muhihinyano mathibitari-ini. Makiria ma mwaka umwe kuma mubango uyu wa rugurio ni ukoretwo ugiciara matunda amu namba nene ya arwaru aria makoretwo makihona murimu uyu ni aria mararigitirwo miciini. Jacqueline Momanyi ni nathi aria marumanagirira na arwaru a COVID-19 na kwirigitira miciini na kuona ati arwaru othe monanagia ndariri agatutariria itua ria murwaru kwirigitira mucii rikinyanagirio atia. Kuna yule ambaye anafaa kuruhusiwa kwenda nyumbani wakati dalili zimepungua, zimeenda chini. Kama alikuwa amekuja kama anashindwa kupumua, akawekwa maybe on oxygen, some were taken even to ICU. Lakini ametoka huko sasa, amerudi ako sawa, anapumua vizuri, hata diet anakula vizuri. Sasa huyo ndiye anaruhusiwa aende nyumbani. Murwaru arikia kuinuka hari maundu maria agirirwo ni kurumagirira makiria gikorwo ari na family yake nyumba-ini iria arathie kuiga keheri-ini. Mamwe mamo ari wikira mask hindi ciothe, withamba moko mahinda kwa mahinda, kunogora ciiga cia mwiri, kuria irio cigananirie na gutigirira nyumba iri na riera riganu. So tunawa encourage wafanye hivyo. They take a lot of fluids. We encourage them to do that. Pia tunawaambia akiwa huko nyumbani si ni kulala tu. Unashinda tu umelala. Wewe walisema mimi ni mgonjwa, nilale tu hadi hizo siku 10 ziishe? Hapana. Tunawaambia kazi sasa unaweza kufanya kazi ndogo ndogo hapa kwa nyumba. Hihi Akenya aria matari na uhoti wa gukombora mukawa kana nyumba ingi riria umwe wao arwara magirirwo ni guikarania atia. Not sharing many things. Autumii vitu pamoja na wengine. So hicho tunawaambia hakikisha mko na jik. Ukishamaliza kutumia choo, mwaga hii maji ambayo iko na jik. Ama kama hamja afford kununua jik, maji ambayo iko na sabuni. Gukinyaniria na riu Akenya 2,240,440 nio mahonete murimu wa COVID-19 guothe bururi-ini, na hari namba ino Akenya 166,877 ari arwaru wa kwirigitira muciini, ukiringithania na arwaru 40,500 aria marigitiirwo mathibitari-ini matiganite na kuhona. Namba nene ya Akenya kwaga gukorwo makionania ndariri o ciothe cia murimu wa COVID-19 ni kuogora gicungiriria namba nene ya Akenya aria marerigitira mucii guthii na mbere na kuongerereka guku bururi-ini, na kuri Akenya mari na matua meritu ma gutua. Itua ria mbere ni guthii guthecwo njanjo ya kuororohia moruru ma murimu uyu. Itua ria keri ni guthii na mbere na kurumirira mawatho maria magathikitwo ari gwikira mask, gwithamba moko na guikara haraihu na mundu uria ungi. Ngiribotera Kameme TV ndi kaunti-ini ya Nairobi. Ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.